Kok pa jongi, ubah beneng kalong kapakui kedateng jongi, kanwan bima jongi kalong kamon jongi, agkilaw ubah beneng. Tuai gi mentang timbang jongi kepala kesni, batuma pingi keringkan jongi, kembali rima kilas siwingi, wadwanya lam pingi syagati kunshoy, Great Kepala Jengi dan Pesisiu. Amen. Kublai Kumaria, pada segede, tribe dan berpal, terkuih pal, dan balagan kuyo sok, pojong pau Jisu. Kumaria berkuih di tuwe jolai, tuai dan berta jungi ginopop, menta berangkor juniat juni amen. Kaburam, au pa berangkor berang mesir berkuih. Kumbara lang meningkong tujuh benda berpor junam rajunam amen. Putrai tu isnei yangi, tulisnei. Don rakmi harun dengna, daga jingsam Kejaka kabaar, lapan ba au Jisu ya kedeng kena. Ngiyamane yame kukres, bangi pendon burom yame. Namam nasisa ya kedeng hei dekat hikna bapu jomne. Hakmi hadukan ni Jisu ken mau yami. Kadbau yad hagatagalanti bajenjar. Bagadeng kena halor keterpen. Baru terwah lauk pa, ya kata kejingyap kebaun sya. Ko Jisu beede, ngapriang mon kita di kitang baro, ya kibabi ibet manusia, hadu kejingyap. Na kijingdawa ng kata kedisya syam, kebabi sya baba ikening na, ngagarpa ibe. Menyerap dengan baik dan na Nabasya jemut Kata bakongo Na iit keme ku Jisu ku tinggi jona Kampalat bandi kapang na iit nalali Kok pa jongi Ubah meneng kalong kabakoy kagateng jome Kanwan kima jome Along kamon jome Harap nalong meneng Tuai ngi bentang jimbang jungi kebahala kesi Bajuma tinggi keringkan jungi Kembali rima kilas siwingi Barbadi lam tinggi syagati kunshoy Rei tukulai tinggi dan sosiu Amen. Kublai Kumaria pada berjingai Turai belum berpa Lakarkui padai kisahai Lakarkui sok Ojong pau Jisu Kumaria kukui bime jolai, tuai tata jungi ginopo, minta berabor jungi amen. Kaburam, apa berawun berau mesir bakul, kumana dong meningkong, junta berabor junam amen. Putrai tu isnei yangi, tu isnei. Kajaka kabalai, ujisu ukelon hakabalai sin. Ngiyamane yame kukris bangi pendon burom yame. Namar nasisa hei hei Dadem na bakul jome.
Ujisu kelon baban keding na kamet jungu kejengam baro shirin yang nagbasasyo yagakli lapan pong dakpan singat siya kumtaw lamis nam shigun ulat telot hado bamla jam shu panban ulade banba ekta kejing ba bakia hisipai kilayay sempat klamis nei kumtaw lakelon hateng Ko Jisu jonga Amdei kejingkia jogata kadip na Henrei kejingkia jogipop jonga Ibalapan sitam sat yame hadu kata Na kejingdawa jogata kejingkelon kebasin Tuis nga banganong hapal-pop pokraw Ko Jisu jonga Ngayit yame nadu jonga babo Kukpa jungi, Babeneng kalong bakhoy kagateng jungi, Kanwan ripa jungi, kalong kamon jungi, Agakndo kumba beneng, Tuay ngi mata jingbam jungi, Kapala lagi, Matuma pingi kiringkan jungi, Kumba girungi ma pikibalas niringi, Wawalya pingi syakit kutsari, Great blood pingi nagpasnew. Amen. Kublai kumaria, Padap jengay Kutrain menpa, Nagarkuy pa nagleng gajay, Malagarkuy sok po jungkaw Jisu, Kumaria kukuy kumbi kublai, Kublai nagpunta jungi ng pop, Minta berakpor jingyap jungi amen. Kaburam, Aw pa beraw kur, Beraw mensir bakuy, Kumbalalang meningkong mungju benta berbor junam la junam. Amen. Kutrai tu isnei yangi. Kajaka kebasaw, ujisu uyashem balagakme basnosi. Ngiyamane meku kres bangi pendan buram yame. Namar malasus pa ekpertei ring na bakuan jongme. Hakmi ukon balagakme kiyakandu. Kajingya pet basyo mensim basnosi jongki. Kalalong kumuknam, ubadong ikidono joki, kibadap na kajingay e malkalyan. Ko Jisu kanran, nagata Jisnosi, kabalakha yane, abame kendo palagat kami, tuay ang kajingay e, manidwak kami wakudjome. Mapapat kukme baban na Jisnosi, Tuwailam maganyo ikijingay Magkanmaw ikijingsyastom ukod jongha. Kukpa jongi, Uba peneng, Kanlong kabakuy kakateng jongme, Kanwan kihipa jongme, Kanlong kabon jongme, Kagatundaw kumba peneng, Tuwai ngi benta kajigbam jongi, Kabalagasni, Batuma pini kiringkan jungi, Kumbagi rimpa pikibelas nirungi, Bawadya pingi siya kajimbansyoy, Great palat pingi na kabasniw. Amen. Kublay kumaria, Kadabla jingay ay, Utray mundabakha, Lagar kuyo pa na pinagin ay, Malagar kuyo sok po jungkaw Jisu, Kumaria bakod kumbe jungklay, Tuway nagpunta jungi ginampok, Menta berakpor jungi ap jungi amen.
Kaburam, Alpa Badawun, Ramasim Bukun, Kumbalang Meningkong, Jumju Menta, Berbor, Jumjum Jumjum, Amen. Kutrai tu isnei yengi, Kejaka kebesan, usimon uyarap yau Jisu ban ba ya kedengkna. Ngiyamane yame ku Kris pagi pendon buram yame. Namar dan sespa yang berhenti kedengkna wujudnya. Hakmi haba kita kiju kileyoi bau Jisu lasitom tan. Babaki ting yo unsuyap no hashtag lenti. Habaki kwa baundayak harong halo bedeng na. Ilapan bor yo Simon na kirini ban ba lami kedeng na de nu Jisu. Ko Jisu bait nganong karna kumutaw ng kirini ban ba kedeng na. Ngan pediam ya ka, ngan piam ya ka, ngan pediam kamtam begijing yap, kebaben bibit, mereka begijing pisa baro, iban bud ya ka, ngan penyesolan ya kita baro, bagijing yap jombe, baganai ci hame, melayap namar ba meit ya nga, ngarungan yap, namar ba meit ya me. Tuyap yang ada kejingai jongi, kokpa jongi, buah pedeng kelong kebekut kegerteng jongi, kan wan kehima jongi, kan long kemon jongi, agat mendau buah pedeng, tuai ngi mentar jimbam jongi, kebahala kesi, batu ma bingi kiringkan jongi, kumbangi rugi ma kibesi jongi. Wadalam ini syabadin pensoy, rei cukulat ini nakabasniw, amen. Kublay kumaria, wala berjingay try dobat pa, lagarkuy pa, nablay kinsay, malagarkuy yung sok po, yung pao, Jisu, kumaria, bagkuy, kublay, yung play, kumain ang bata, yung ikinangpok, bata, baragpor, jingyap, jingi, amen. Kaburam, Alpa berapun berau mesim berbuat, kumbara long meningkong bukju mentah berbor junam la junam, amen. Kutrai tu isnei yangi, Dot manuk Kajaka kabahan riu, ka Veronica ka ay rumal hau Jisu. Ngiyamani me ku Kris pangipandan buram yame. Namar nasu suspa yang berhenti na wakul jombe. Hakmi ka Veronica, ka Briu ka bakul, aba kayo ibaw Jisu lasitam sat hadukata. Bagas mat jongu katud na kasayap bagasnam. Kalaay rumal hau. U Jisu lanyat ya lagas mat. Bagkadur jongu kalapan pau hagat agajan. Ko Jisu bait
Mensuat matungge kebabriu lepun. Enrei hakane kalenti kalajak egijing babriu baro. Ijing mong matasnam kilapasniu gloria ka. Shishaken mesiem jongaru kebaikan menbaliu yagijingai jonge. Haga baptisma bukud. Enrei kalapasniu gloria ka egipop jonga. Unang silspa jonga tang mamikin ubala at panitanat biyang ka tole kani dagjing siya sitom jongi kukpa jongi babneng kalong kukoy kagateng jongi kalwan iba jongi kalong kamon jongi agandaw kubahmneng tuay ni mentag jing bam jongi kabala kasini Batuma pingi kiringkan jungi, kumbagi rimab iblas niringi, mawalyalam ini syabdin bansyoy, rey tupalat ini nagbasniyo. Amen. Kublay kumaria, kabadabdo jingay turan tumatpa, lagar puyo panabdaing kinsay, malagar puyo sok pojong pao Jisu, kumaria bakoy kukmejong blay, kuway nagpunta jungi inampok, Mentah penakpor jingiap jungi amen. Kaburam, haupa beraupun berau mesim bukut. Kumbala long meningkong jo mentah berberwar junam rajunam amen. Kutrai tu isnei yangi, tu isnei. Kajaka kabanyo, ujisu ukulon hagabaar sin. Ngiyamani me ku Chris pangipundon buram yame. Namar lang ispare pertei dari binabaku jongi. Hakmi ujisu ukulon biang hapo kading na hagabaar sin. Namar kata Kejing shitam na kijing mong jogakhli, bakit khotmet baro kanang jur. Ko Jisu kanran, hadu kanusin ngalamar nga, bangapat hadu kanusin ngalanang kusnosi biyang yame. Na kijing dawa jogata kijing kalong jombe, Terap yang bagandiay ne agajingay ay jombe. Hado kajingya. Tuay bor yang baganay chi yalade hame. Abadal kum kanu kajing pansyoy. Nani jame kujisu kujingi jonga. Nan kami jame panigay diay pao. Kukpa jongi. Upabneng kalong bakoy kagateng jombe. Kanwan gihima jombe kalong kamon jombe. Hagatdaw kumbahmaneng. Tuay gi mentag jing bam jungi kabala kasini. Batuma bingi kiringkan jungi. Kumbay gihima kiblas niringi. Wawajara bingi syagating pansyoy. Rey tupalat jingi nagbasniyo. Amen. Kublay kumaria, padabal jingay ay, Ran naman pa, nagkakuy pa na blankin ay, malagkakuy sok pojong pao Jisu, kumaria bakuy kumejong blay, kuway nagpunta jungi ginongkop, mentawag nakapor jingyap jungi amen. Kaburam, haupa beraupun berhau mesim bakuy, Kumalalong maningkong kung jo banta berbor junam dan junam amen. Kutray tu isnay yangi. Tu isnay. Kayo iba
Kejaka kebapra Ujisu Quran hakikan thai Jerusalem Niyamane yeme kokres bangi pendan buram yeme Namara terspat berkait dengan buku jome. Hakmi kita hakikan thai ki buat yayam Namar ba ki isnei Ujisu Bau lasitom than Baru mis nam baros nenter kelenti Ujisu padu wang haki Ko kon Jerusalem Wat yam na kebenta junga Henrei to yam na kebenta yadadehi Bana kebenta na kikon Ko Jisu Ngaken ngaladei banyam na kebenta kipom. Namar ladei hok manyoshtam na kebenta jugi. Henrei nganyam kamtam. Namar bal kesusi yeme. Ubaha berliade. Baya kebenta kipom. Kekamrei kebenta jugi yeme. Banyak pada syakti yang berjok. Ngaku selain keduk mesim. Bala kesusi yeme. Kok pa jungi Bang deng kenong koi keteng jume. Kan bang kima jume kenong kemam jume. Ha kendau kembang neng. Tuai ni bentar jimbang jungi kebatasi. Batu ma pingi kerikang jungi. Kumbang lima pidasi ini. Wabajang pingi syakit bersyai. Henrei tuan ni nasiu. Amen. Kublai kumaria Kepada Yesus Rai berharap ku yang dengan kentai malah ku Yusuf wajib Yesus kumaria berkuat kiri jomlai Rai dan taji nampak mencapai kepor kesiap jin amen kaburam haupa merau kuat merau siap berkuat kumbang berbangun peningkong kunjung mencapai berkepor jenam najunam amen. Ko try to is name Do saying Kejaka kebakandai Ujisu kulon ha kebalai sin Niamane yeme kukres bangi pendan buram yeme Namar terspat berkait dengan buku jome. Hakmi Ujisu kulon biang ha kebalai sin Kajing telot jungu kerajur than Itak sipai baklamis nai Ilanang syok yayat hado ba umla jamshu Jisu jonga hado kado syaraden na jiwa kata lot bating wa habame ya sari tusan boya bana memplot na jiran diu bana terong jikrai baro Kibaju lamanga ben tinggi cumi. O Yesus tinggi cuma. Na ye jeme na dono cuma maro. Na kusai pada konstruksi yeme. Kok pa jungi ubah ben kendong kebukoi keteng cumi. Dan wang lima cumi kendong kemam cumi agak kemam. Tuai bentar timbang jui kepada sini. Batu maaf ini terengkang jui. Kumbang lima kepada sendiri ini. Bahwa dalam ini Yesus Kristus. Henrei terlai ini na bersih. Amen. Kublai kumaria kepada kedai Tuhan berkata kui kadang kita malah kui sok wajib Yesus. Kumaria kuat kini jomlai. Tuhan kita jui nampak. Mentar berkepor kesiap jin amen. Kaburam
hau pa rau kuon rau se koi kumba long na din kong jun cha berbor junon majunon amen kutrai tu isnei ini tu isnei ini Kejaka ke basipau la Lord jubor ikijan Yesu Niamane me ko kres bangi pendan borom yeme Kamar subai pertei na ko jome hak mi kejingle jubor jogi taksi pai haba ki Lord ikijan Yesu yak sopti jungu kabaladam bet hakado balapen mong ipajut kensan kumta kosnap batkedok Ko Jisu balui loi na jingwa jokita kisha shom tuera na manaran no yaki ei jom kan kai bang is tangi ubang ei ko Jisu ngi me nadu ko chuna baro ngatunai ko susi me ko pa jumi Ubah bring kendong do kuat kita teng jumi kenwan kima jumi kendong kendong mon jumi haga do ubah bring cuai gi benta jimbam jumi ke bawah kesini macam jumi keringkan jumi kumangai ma beras ni wadi lami shai ndrai tekla ni na kesini amen kublai kumaria Padahal kesedihan try untuk dapat terkuih karena dengan kincai malah terkuih sobat por jumpa Yesus kumaria terkuih kami jomblay kedua yang mencari kenangkop mencari por kecingat amen kaburam hau pa berau kuon berau bersih berkuih kumbang berau ni kepenengkong jujur mencari berpor junong majunong amen Ku try ku isnei ini tu isnei ini I got me gajing Kejaka ke bakat wei lasak narpna yau Yesu Niamane me ku kres bangi pendan borom yeme Nama subai pertei na ko jome hak me Yesu ndala lempat yu hador keding pna ulap piar ya lakiti baulai ti halau pa bam jukot ya kejing knya jo kejing em lajong bandok penem yungi kita kibreu bam manpat kisah nari ukhat hagading pna badanda kila penyeng kila ino ayu banyap terong hagajing korden ko Jisu kenran balapan dan nisha leben tusana khat hagadinor cuma kipijar jemi bahkan sa antara berbor ban iye berbanam kelasyu ini Wadsya dan lanu ko pa jungi ubah bring kendong kebekuai kekerjaan jumi kanwan kima jumi kendong kemon jumi maka kendau ubah bring cuai bentang cimbang jini kepada basni macam mami keringkan jumi kumbang lima kepada sendiri wadai lami syarikat syolai Nrai kelai ini na basir amen Kublai kumaria
Kepada bercengeng try mengkala terkui pada deng kencai malah terkui sok kuat Tuhan Yesus kumaria terkui kini jemplay tuai mencaci kinompok mencari kuat kecinyang kini kaburam hau pa berbuat beramasih berkui kumbang dalam menengkom jujur cara berbuat jenam. Ku try to isnay ini. To isnay ini. Kejaka kebakanar Ujisu uyap halor keding kena Yamane yeme kukres bangi pendan buram yeme Namar pagsupai kurtay ating kena bakul jumi. Hakmi enda ujisu lapisas ngau sekai hadu lai kenta halor keding kena Uno tengah kekli bat udgot mensim Ko Jisu kenran ngadot dari na ha kawaya nama di na kemer dari na bersodong na bunta di pom hendrai nya suni kalong ke kermen na dijingdawa jog dari kecinya jumi tuai bangan yang kebahagiaan yang bicara jumi menha kebahagiaan Ngai cih nabi jalan mesim. Kok pa juni ubah bening kendong kebakuai kerteng jumi kanwan hima jumi kendong keman jumi apa kendau kembang nih. Cuai bicara cimbang ji kepala kesini macam ini kerengkan ji kumbang lima kepada sendiri. Wadalam ini seperti nrai ceklai ini nada sendiri. Amin. Kublai kumaria badam ke rai makala berkui panadeng kencai malah berkui sok wajah Yesus kumaria koi kmi jomblai tuai nam taji nompok mentar kubo kecina cina amen kaburam hau pa berkun ram sir berkui kumbal long menikam jumta berbo dalam belajar amen. Ku try to isnay ini. To isnay ini. Kejaka kebakan lai lapan hiar ya kemadu Jisu na kedeng na Yamane yeme kukres bangi pendan buram yeme Namar pagsupai dari kena bakul jumi. Hakmi endau Jisu layap almut kesenran jumu Joseph baru Nicodemus kilawan penhiar ya kemadu jumu na kedeng na Barkisai thum hagakmi basnausi Kokmi basyam kejenja bakrau na dasdiye kur najom tusya undang syakri jumha batudwai kuna kadamta juna mamepa punuram nemjuna namar balajap kadamta juna tusya wadiye kene namar hamba Yesu lai tandiri ko pa jungi ubah bening kendong kukuai kerteng jumi kanwan kima jumi kendong kemam jumi ada kendau kumbang bening
Cuai di bentar jimbang si kepala kasih, macam keringan juni, kumang berasni ini, wadiran ini sesuai, rei kelagi nasni, amen. Kublai kumaria, kadap kecil, trai merata berkui anak dari kencai, malah kuru sok kuat Yesus. Kumaria berkui kami jomblai, kuai mentah ni kenapa. Mentah berkuat kenyaki amen. Kaburam, apa beraukuan berausim berkuat, kumbalang dengan kong kumjunta berkuat jenam amen. Kutrai tuisnei ini. Latap yau Yesus. Ia mana yeme kukres bangi pendan buram yeme. Tamar bapak terkei dari kenal kurcumi. Hakmi kita senran kiaba ya kemadu Yesus bantan. Kakmi cungu kaya bodlam. Kasna bat kebubha ya kemat apa kejentam. Nda latap ya kejentam kaya lainnya. Jisu apa jenjang ado yautal mau kang jenjang Andrei menempat kasih kebalan Ngekepan demi menempat penyangaru Hakasih kandu Hakasingkan buram Mengiok sarang pedeng Bandero pending Junon Ko kepajungi Babring kenong kebekuat keketeng jumi Kanwan kima jumi kenong teman jumi Akan dorong kemarin Tuai kita kembang jumi kepala kesis Macam mati keringkan jumi Kumangri kemah kuberasi uri Mawadi alami sesuai Nrei kelagi nakasniru Amen Kublai kumaria Wadap tinggai trai bermala berkui padeng kencai Malada kui sok kuat Yesus Kumaria kui kutmi jomblai Keduai lam kasi kenapa Lentah berapa kehiasi amen Kaburam Alpa beraukuan beramusin kui Kumabalong Lengkong junta berapa junam amen Kutrai tuisnei yengi Badagas nam jauh kuan jumi. Tuai bangin yo kerhai. Ya kisah jauh kejeng penem. Ha kejeng Kristan jungi kebaman lagasni. Dau kris uturai jungi. Amen. Induai kukpa jungi kublai kumaria keburam hapa masisien. Na kebentar kejeng temu jauh pa bukuat. Na kebentar kebalang. Na kebentar kejeng kelak kebumot jauh kinang pom. Bakar pangeru Udwai nak bencak pertei Kepas don hak isir nak kadau jong kejimpang u coronavirus Udwai boblei bedak berbod kejing ie Undan rengkat bani Badun pelai ini nak kiai baro Kibak penwet penwa Ya kejing jingi kum kipai kejungu Badak pertei hi baro kawai Ko kepa jungi Balik kendong kekoi keteng jungi Kanwan kima jumi, kendong keman jumi, haga kandau kemabne.
Cuai mencari bangji kemana basi, macam kerana kami, kumbang lima kepada sendiri, pada kami syukur, merai pelajari nasib, amin. Kublai kemaria, pada sendiri, selain berkala berkui penat dan kentai, melakui sok kuai duka Yesus, kemaria berkui kami jomblai, terwai mencari nampak. Nenta bapor bersiap amin. Kaburam, haupa, berapun berapun berkut, kumbang berlong, hak menengkong, sujud nenta berbod junam amin. Para bangai be ya kublai ya pi iwai be iwai ki bala sim benta ha kan de jing le ru blai jong galam ti ding na hoi phim la man poi si yeng mane phim la man yo benta lang da kam ne an rei da kam se pila yo benta ha kan de jing ru blai ba u blai trai kan ran updiam ya kan de jing ru blai ke jongi Hagi isni ba kani gijing air ya kani gijing pang kadon bon ba ki para bangai ki para lok ki para shnong para thao ki leng a kim tep kum no ban le han re hagi ju ko por pan ngi kwa ban ong ban yim dei ban siat te ni shania hau blai ba hagi ju ko por ro ngin bul ya gijing tha jong ka sarkar ba kum ta ngin la ban ye le persya ya kani ka cimpang ya kani ka cintia jing ser ngin chania hau blai uba kloi barobor banyada yangi naka klam unyada yangi naka jing yak hem unyada yangi naka no ka cintia naka no ka jing ser ki para bangai ki kwa pentim ayu mangi kum ka jelan yang ba ni le hakani ko por banya snok tilang ba kasorka ha ka bayarap banyele persya ya kene kecimpang ngeladat ha kisiti syaki parish priest syaki parish pastoral council syaki sengbaro ki badan ha gejelan yang ba jongi ngelap ha ro ya kasiti sya ki kle ki bapenya ya ki institutions jongi ki school jongi sya ngan ong thendia da ka parent to the parish priests and the heads of institutions in the Archdiocese of Shillong. I write this letter in view of the threat of the coronavirus in the world and particularly in our state. May I request every parish, every institution in our Archdiocese to lend a helping hand. 1. To make our facilities available as centers for quarantine in case the need arises. 2. To organize in our parish centers and institutions some help for the needy. This could be in the form of foodstuff. We can mobilize our faithful to help us in this. 3. Create a helpline in the parish center or institution. Ngakwa banong ba nakaliang jong ka archdiocese ngila kloy banyas nokti ba ka sarkar ba ngila paru ke cikerpan ki para bangai baro kito gibala banyano asnian siya ka Chief Minister's Relief Fund in sa penpoy ya gani kapisa siya Chief Minister kap bangila na hagaju ko por pade ngakerpa ya ki para bangai toyaram lam ya kitu ki badon hajan jongpi lesi ki badon kam shisha lesi kim don kaba lesi kim don kanu ban penkedang ya lagi ada pila toyaram lam ya ki ngausen ya ki pidon bat bun ki breu ki marjan ki barpa ngap ya ke jing khat jong baduk batoy
sengap ke jing kan jong barang li kani gade ka kam ba bingin le kade kani ko porlen hagaba ni kulan utrai kan ra maka wen ki kam ba bha jong ni kalong ke jing ai is nei ke jing arab lem ya kibado kibadai kumbang ong nyebut renti ya ke jing tha jong ka sorka bat kumta hagani ka sniu trai banwan ki yeng mane jongi kin khang kat hadu banda penpena da kumwe pa ki yeng mane jongi kin khang andre khila bat pendap ya ka kamram sniu trai jong pi da ka badan haye na bun ki jaka ni penlong ya ka mas bekuy ulendo penlong ya ka mas bekuy uterwai ka mas bekuy don ki ba yola ban pe lang ba kita ki YouTube to ya pe siembenta ya ka da ka jing ru blai si yeng si san nang ta ba de ni kenturu ya pi penlong ki jing doi sam hakitu gisni ki ba phimla ban poi si yeng mane kane ko wai pa ka jing kerpa jonga kade hakum kini ki por don sibun ki ba pha ya ki kubor lengba kita ki WhatsApp lengba kita ki YouTube ki ba pen kulma jingmon yani ngaken tu yi snau bha ban om ya simbenta hukum kitu ki WhatsApp lane ban sungai kulma lada ki don kano ke jing artetien pentip sagi nyilabu ke siti jongi ya ki pada ki ban yarak ban pensai maka ju ko por na kaliang jongi nyimdei ban pensapriang kano ke jing ngeti nyishania hoblai nyai tilut yala de hoblai ban nyai skam bo blai un pelai yangi naga de jing se ula pelai bon sien bunwa klempet un pelai yangi ro nyibu yala de hage jing duai ban ga kentui pi ban ya duai lem ba kani ge jing pang kanom priang shu bakan sange no bo blai un ma ki kitam gi dunai gi jongi un pelai yangi naga jing tiang naga jing se kani ge de ka jiketu bagi jikerpa jongi duailam naga benta ki para marjan barpa ban naga benta ka perthei barok kowe sibet hakapor sipau siteng menmiet ukpa bukui un penlong ka jing duai ka bakerpang hagayeng maneba jong Petrus harum ban hadian kata un saai kata ka jingkerku ya ka nomba ro ban ka perthei barok kowe ban Indonesia bentah kata kajing doai, ban kajing tha kade kane. Da ka bagi sim bentah katu kajing doai, lembagi YouTube, lembagi television, ne kita ki Facebook, in yoru ya kajing kerku kajong pa bukut, bat kumju ya ka jing penjam ka dam, kajing pendam jam ka pura. Tu blek un kerku yangi, bat un yada yangi. Kaburam hau pa, bat hau pun, bat hau mensiem bukut. Kembali ringkong jurta berolo sama jenam amen. Utrai undon rengkat batpi. Rengkat batpiru. Bagi jingker ku jong blay badan bor barok. Kan hiara pi bat kan yadai pi. Haba pi lek haba pi wan. Haba pi syong haba pi trei haba pi ta. Kan rigan sumari pi ke jing isbon ke jong blay. Haga kerteng ukpa. Bat ukun bat mensiem bakue. Amen. Jing ruai ke number arspa henriu po. Arspa henriu po. Kok me basyam jenja.
berhaman sim bakun. Balalang kunikong jumta berbor sama amen. Kudonon bukut tamu Jisu. Joyce Negi. Kumaria kunong erap ki Kristan. Tuwai na utajuni. Agar teng upa berubun berbesim bakun. Amen. En yero yo Jisu Christ. Junam na junam amen.